KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jongpi Kinongilam jong ke United Henyotrep Movement haga pratarik ubnaya yong arajar arfuar kibala her jurip ya kidukan jong kibar jilla hayo balat kila labba bun kini kidukan kimdon satya ye kikot kisla kibabiang badonru kibala yo ye ke license naga Khasi Hills Autonomous District Council kibamshim lapen thamai satya kaseng hapo kajingilam jong Presiden Wa Charlie J Rani lembat kidkhot jong ke UHM Balat Border Area Zone kila khangkerdep ya kidukan jong kibar jilla kibamdon ye kikot kisla kibabiang ban mahamru bakimdai satya ban play ya kidukan tat hado bakinda yo ye ke trading license kibabiang ke District Council Hagani ka jo kasngi kat baki dikhot kaseng kinang ya lenti na shlong sa kasnong balat kila yo abat ya kawe kakali kabadan yo registration number jong ke jilla Assam kabakit ye kinong bala bar jilla klem ki kot kisla ki babiang ban lej bo sa kasnong balat hadin ka jing to kit kaseng kala be lut ya kini kinong bala bar jilla bat phalej phai biang sa kajaka kabaki wan klem da ailat hiru bakin lej sa kasnong balat reset 22 March ये है ना मार्च तक ना अभी मार्च तक खत्म हो गया अभी अप्रैल है रिन्यू तो साथ साथ रिन्यू कहाँ रिसेट कहाँ रिस जमा देने खाली तो पहला बंद करो दुकान जब तक ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं मिला तब तक मत खोलो नहीं तो हम लोग का मेंबर आएगा आपका हुरा हुरी हो जाएगा इतना हम बोल दिया पहला दुकान बंद करो हम बंद करेगा अभी ada putih kan ini? Ada putih. ada भी फोटो मंगा फाटे I'm no fee process.Ila your reset, I reset to reset. Can you reset? Send everything in Shillong. No, you have sent to Shillong, but we want to reset. No, like whenever you renew, you should get a reset. No, I didn't get it now. No. We'll give you 1 week time. Okay. If you cannot produce the trading license, then will shut down your shop. That's all. I give you a receipt. Okay. Within 1 week, some our members will come. Will collect the receipt from you. Okay. You xerox that receipt. You give it to us. Right. Okay. If not, then you shut down the shop. Okay. Okay. That's all. Because this one is already invalid. Yeah. 31st 2022. Yeah, I know. Then we send it. No. I don't know whether you send it or not, but we want the receipt right now. Okay. That is just a verbal. Verbally, yeah, no. I know you want to. We want to see the proof that Yeah, you have reapplied, you have renewed. Okay. Within 1 week time we are giving you. Okay. Within 1 week. Okay. Within that, they will come. Okay. We collect the receipt. Okay. If not, then I'm so sorry. We'll have to shut down the shop. Di nakaliang ka UHM United Henyotrep Movement Central Executive Council akan resmi ngiwan scam ya Balat Border Area Zone. Akaju kapor panginang wan scam. Di hadin mengalami scam ngia kini dikhot jong ka nadu unong ngelam. Jong ka Balat Border Area Zone la ong ba nginilit lang sipo balak menyelit guys mo pek tenak. Dai ka basung phala ngilapoy hang ni ngilap penban bagi bubun kidukan kimbiang ya trading license. Te katukan ni kidukan ngila ada penkang mentakas ngi. Bat ngila mana juru yaki ba kiri pa penkre trading license katangi ai por ki po shitayo balada kimla ya kata ti kini kiba khang kila haban khang bechwa lada kimla ngimla li ing haban khang kredap ba kabalat border area zone ke jongi ke klan bat ngila batha na kasi isi mentaya kabalat border area zone bahkan nangepek perman ni kini kidukan sini bak hamtam bakini mender kinumla bakin le ya kata ya bakin buhai ya kamai kaji klem ka jing klem ka kanu ka license na po ka council ka babiang bak kajuro ka puar nga wa ban ai ka
kajing George kadis counseling ba kani ka press media ba kumno haba ngindala ya keren bakini ang basuan simbet ubriu regulation man renew ti habakut kasngi padde ka kata ka resit ba kini ki briu kim sim layo apa ki jongki te ngi hajing mamdon jong resit ki jongki ngi pen khang bet man takasngi bat ka bakut kentang ngi wai ngon ong ba kani kat kun ka trading by non tribal regulation act 1958 kata bala trend shy ba kanu ka kam balala menteri du trajela kani nga bu ka jing dawaya ka dis council ba kam dai show ban ai ban renew yakini ki trading license yakini ki briu ki bilang don hang ni hapo ka balat ibat area zone ka bari pe hida ka balat bola area zone na kalian jongi kum ka UHM malah boda area zone ta ka central lan jongi di kod jong ka CEC jong ka central body ngilwan ban kendra ya ki trading license jongi nunggi dukan kum ki kelak jai ba di dukan ne apo yo walat tena kalian jongi kum ngasengi siama bon ki ta ki validity jongi ki lakut te na kalian jongi kum ka seng ni wan ban dokol ban khang no ki dukan ki ba di bean lamba juga lamar ba kilakut kena ka trading te ka jing por jungi kum ka balat boda riasun kalong ba sitayau bakin de ban yo no ya kita trading license lem kum tala dang iwan biang ban page iwan biang ban general da kim don kita ka trading license hapo sitayau ngin yo ban khang kedep sendon ya ki hadu ba kinomla syuk ban peli te aku juga por na kaya jongi kum ka boda riasun ni kerpat ya ki numik khmat jong kine ki arliang ki badon ha ne sembut ha ki ne ka kane ka than ki jongi ki badon ha ki ba bakin thup ki arteli ki bakin thup ki arteli ki hima ba aku juga por ki arteli ki constituency makin pej bahaya ke surok kepada kelenti bulung jong kaki petang jong kathan kadong ke jongi lang ba jing ka boda ria ke jongi tengah kerpat ki no ki khmat bakin na penta kane ka surok lana na penta kane ka ye ka yang ke jongi kenang ba nomor ba ladang ipang stom ngisem jenjar lada ki surok ki thot nomor idon kita ki ban ong ba ban yat beniang long ke ba kenduk du kata ya tang tahi ma kerpat ya ki no khmat jo ki arteli ki konsensi na ka masra konsensi bat ki na ka ranikor baki ya kini khmat bakin sebhaban pet lemnya kene ka dong ka than ke jongi lamba jong kene ka nadu mta kasni ba lepas kem yang kum ka bodar jong ka UHM